Buju wago shindigu migizi indo dame gazaga squaji mekag indunjiba. Ai in nogom niwi tabado da najina wenji upitain dagwa kyo gidin wewininan gami niguizyang anishinabe wiyang miso yo anishinabe mowin. Kawe niwi tabado dan tego ma in weyang yo osa anishinabe in nainda mowin. Nashkena bakan in naindamug ingyu meagwejig. Me mindige agaming wenji bajig bakan o dinenda nawa nibua gegu. Anind be madizijig iwidi wenji bawad o nanaga de wenda nawa o dinenda nawa kia iji debenda mawad yo gidakimenan. Anishinabeg dash iji abaji tuyang yo gidin wewin inan anishinabewiyang gidinain damin gawin ayasi na wia de beindang yo aki. Mietago manitug o de beindanawa. Mietago winawa iji de beindamawad. Gege dash yo iji nanaga de wain damang iji ina wain diyang iji mamawi ina wain diyang gakina ayayong guma a king gawin dash a wia be madizid o de beindazin yo aki. Tego ma gidin wewin inang yo inenda mawin. Kia iji inenda mangwa ongosa ya ag awasiag benesiwag be bamekwajiwejig gijanishinab be minanig kinegegu. Minawa weweni iji nanaga de wenda mango wa iji gashke ewiziyang digi kanin dizuyang ayawiyang anishinabe wiyang. Nashkena onjida gigi asigo nani gongo manitug da dako kadamang aki weweni de mino de madiziyang. Da angwamizi tuyang, da manaji tuyang, gakinegegu gaminagu iziyang. Minawa iji nanaga de wenda mangyo gishpin agwanji eguyang. Ima chumokuma nenda mawin, ge chumokuma nijichigewin, kinegegu ejichige wapan chimokumanag, mikia wa iji nendamang, wa inweyang, wa ejichigeyang, minawagita angwamizi min, weni sanad da wani tusi wangi nishinabe inendamawin, nishinabe ejichigewin, ga minaguziang nishinabe wiyang. Gishpin inendamang, nasab inendamading me agwejig. Anin wa onji ayamang ishkoniganan. Anin wa ayamang awego dogwen yo gikinu amadi wigamig. Gabega kendasu wigamig. Awego dogwen anishinabeg misawendamawad da ayamawad anyweki biduwad da oda kewad. Anin wa onji ganawen in dizuyang. Gishpin nasab inendamang ijichigeyang inweyang dibishkugu ingyu meagwejig. Migawin memwech da ayamang inyo ishkoniganan pakan inakonigewinan awego dogwen. Gishpin dash pakan inendamang. Pakan ijitwadamang. Pakan ijichigeyang. Gegate pakan gida ayamin awego dogwen inakonigewinan. Oda kewiwin anojugo gegu. Minawaji na naga de wenda mango dibishkugo wi nandigi kenda mangegu ga iji webak mewinja. Gishpin aganda mang mazinaiganan ga oji biamawadingyo meagwejig. Mikiawaji inenda mang. Minawaji inenda mangwa ingiwasa gidinawe magane nani ga bamatsiwad ishkweyang. Waji inenda mangwa iji gikendazigwa gegu. Minawa waji oji biamang, waji agandamang etago inenda mawad ingyo chimokumanak. Gishpin dash, we nandagi kendamang,
ga Nendamawad Anishinabeg, ga Ijichigewad Anishinabeg, ga Onji Ijichigewad Anishinabeg, mi kea waji gashke ewizi and gishbin abajituyang Anishinabe mowen, Ojibwe mowen. Mi kea waji gashke ewizi and denaze kamang denisadot tamang Anishinabe hinenda mowen. Minawago ijinanaga de wenda mango o ningi oji biana na nin mazinai ganan kapi ijiwe bak mewenja gaji gashke ewizian gaji nazi kawagwa angiu ne tau jibwemujig ani she neindaman gaji we bak ishkweang ga onji dudamawada nishinabe gyo o minawa ogi kenda nawa yo osa gedodemenanig ga onji anja goziang ode ete guisiniwen nibi kang. Ga onji deji kamang mi gadiwen. Gaji nena mangwa ingyo buanag. Awego dogwen. Gege tongo gitchia ya agne tau jibwemojig ogi kenda nawa. Mi kia waji gashke ewizing denisadot tamang. Nawaj dege kenda manga nenda mawad. Minawa nawaj dege kenen dizuyang ayawiyang nishina bewiyang. Minawa onji dagigi asigonaningo manidug da dakokada manga ki. Minawa onji da gigi inu une wizi min da ayamang da bimiwiduyang o nishina bemawin. Miu abajituyang nandigi kenen dizuyang ayawiyang bimiwiduyang iji mekwendamang ayawiyang iji mekwendamang kiaga iji inu uniguyang nishina bewiyang da bimiwiduyang da ischigayang egu. Weweni sana yo oeje chigeyang, gishben abaji ang asema. Bago senje geyang, de widu kaguyang, de mino bemadizyang. Minuaji anena mangwa angosa manitug. Mi kea weweni waji ganawen dagusyang. Waji gashke ewizyang de nojmoyang. Minua anenda nishanabe go zanagenda nawa nibo agego eji weba kibemad siwinen aning. Gishbin deji kamangidin wewinenan, mi kia waji gashke ewizyang de minaguyang ye o nojumowin, minoa yawin, gaji minaguzyang anishina bewiyang da ayamang de bimiwiduyang. Gege to go ge nibo anishina bego zanagain da nawa we taji kamawadio, gikinu amadi win, eji webakima, gabege kendasu wigamigung gema gikinu amadi begamigung. Mi o wenji zanagenda mangayapi, mi itago agwanji iguyang, gegu maya nadak. Minawa mayagwewin, anoj, gishbendash agwanji iguyang. Mino ayi inga mina guziang, gidin wewin anan, gidijichigewin anan, kinigegu ga mina guziang anishinabewiang. Mi kiaji mino ayawa dongo abinujiag, iji min wende mawad anandige kenda mawad, ni buagegu, minawa iji gashketuad. Weweni sana waji gekenda megyo o, gekabwani with two min. Gishbin odapinamang nandige kentamang eitago chumokomanuin. Gegate sana gedataji kamen anishina be wiwin, minawa anishina be mawin. Mikia waji gashketuyang, dige kenen dizuyang, ayawiyang anishina be wiyang. Mio gidin wewin anan. Mikia enitagwak ongo beneshiag nagamo tadiwadima megwayak. Mikea enitagwak yo o zibi, meno madwe wijiwang, minawa yo o zaga igan meno madwe ashkag. Mikea enitagwasi wad ingyu sa awensiag, minawa benesiwag, kinigegu. Mio gidin wewininan, ga mina guisyang ganishana bewiyang, da debwayendamang, da apitendamang, da dejikamang, wenji ge kenen dizuyang ayawiyang ganishana bewiyang, ge juwen dagusyang. Weweni sana ge kashawena migonanig, ongo manitug, heji bimi wituyang, ge nigani minang. Nahausa miigwech. Thanks for watching today. I'm Anton Troyer. Let's keep in touch. I'm active on social media, and my website has lots of information on my books, speaking engagements,
free Ojibwe language resources, resources for teachers, and more. Miigwech.